Siyo di falso minta ayam gapang hawi ka. Ulumo tu minta hawi pakalaya materi gapang ka. Mangalaya tidak apa free kita karya di kelon ko teramalaya kita kita nasa kita teramalaya minta kita gapang. Ini pakali ni so ifalso minta abilumo tu tapang kita. Saat saya inguyus asal pangiha asal surah asal. 求也真实的解释神的话，不每一回当我们的同工跟我们讲说，我们现在用悔改的心来神的时候之前，请问连我自己，我们都有很真实悔改认罪上帝面前吗？跟每个主日，我们很诚实在上帝面前。但是把不达，这才是那个，才kalau yang kita paham tolong kita. Dan ia sangat naik, sekian 心灵跟真理的心在神面前时常会越难。如果不达了，那好诶，saya kalau yang kita paham, tapi nak tu sahaja. Ia sangat naik好诶。ya 比较不能当这个干，是因为问题要请问各位，我们每个主日都有享受跟感受到神的同在。请问各位，伊拉不黑，不把了给他给他，你的黑起也嘛，但不那把黑，但不能什么呢？那还能不得什么干？Pati hego dapat ditanda harus soal niat ini dimakai espaza orang atau 20 je. Tapi sekali dapat turmian iraga apa pati hego tamunan saat. Soal ini sebenarnya saya 50. 我们要去真实的去感受到神跟我们同在，不是嘴巴说的，神真的同在，啥里嘎嘎？他不会不理我们，他会。前提是我们真的是，我们要承认，我们需要他。我们承认耶稣才是照亮我们生命的那个里面那个光。这门企业啊，这才的啊，其实不把nilai kita sering kata mahapinan kita masamaan kita akan tahu. Atau soal ini sekat 6 atau syiar. Kalikat untuk mana? Yasanay akawas ko pati ay ipalotsok kita to sa kafana kita to nika talamaan nira kawas mahapinan kunini ibisin ni Yes Kristo saan sa ini sa kanama to sir mahaan sa kaka ter Yes na sa kaka hari ni Yohanes sa kafalo at sa fang tusa fa at si mahaan to suar sa kaka ni Yohanes Paswala hasachi yes isarangan. Walikat muhkal kako. Umit oray takunan atam daw sa ay ko narumakat tukmanay. O mama padfi no ikat ko orip ningra saan. Saan sa ini sa katusan ng Korinto ulikat yes sa kaka hal ni Yohane hawi mahal ko ni Yohane ulikat muhkal yes saan. O pa oripay jiya kaya saan? Belum, ya likat sana na hayak dia sana saya ku ting tempau sana kaka saya ku cinta saya ku saya ku uyue liang sana kaka uyanan ya likat no orep no minta hananai ya likat hananai yak dia dan asal saya yes yo otak dia membalikan lihat ya tok mana no kalau cok tidak hawe mereka ya haratan no meta ya pinangan no meta ya halakan no meta mahapi nang sali ka basata pasatan yaktir now yung paoripay yes ka magaw swali Yohanes paoripay yes urika yes saan ulalan yes kami Ano soalnya kita kalau ayam tak mahal, jangan cia, asal pak lidai tak boleh sahai. Kita mau pulang, yang tu mana ya falso nomita kami? Mau pasal tak saling kata, kira
kita sorinay pasasyor si Yesa bikuhat ay gapa. Itira afalit ko ulit din sa ligat ka. So miliyaw at siguro kita na paapilan kita na. Nanay sorinel fana nila Yesa. Kira ang mapalit ko sa lumita. Maatah kita sa rigaka. Jadi ini saya mau belum tahu ibu makna kita dari orang dapat sini ada dapat kita sa rigaka dan makna kita sini asal kata tahu segala. Di Malaya pada sini ada dapat yang dapat hal. Tidak pakai arah kita serigaka. 不是我们有多么好，不是。哪一个不是serigaka？而且还有大人在里头，而且还有bisa tagaraway, bisa mataangay, ihay, pamanay, haratan lumita. So rin sa ligata, ano magtatao tayo pag-araw kita. Ikaw lira. Yung sa gapang, iso ulit na tinataan gapang, itungod, isa, lagi sa paktil, kita ko lang napahapinang, lalo maay, lumako, yasanay ang parang sa hawli. Pag-araw kita, yun ang umun Jesus sa habuhaw, Jesus sa habupay. 其实真的很需要上帝。如果里面其实有很多的野心、黑暗、不纯正、不良啊、骄傲啊、自大啊、不温柔啊、不诚实啊、争竞啊、谩骂、论断、批判啊，这个骂你的。Kepikiran tak benar kata kau ira, kau fana terang waktu tak faham, kau fana cinta, kau fana kita. Itu soal ilmiah. Pintu sapaw at sipang sa kaswa kung sa rigaka. So sa Jeremia itanan pasmara itanan. Ikaka no kalau maamaan ko sa mga falojak ng tamtaw. Ikaka no maamaan ko nika unia no falojak ng tamtaw. Chima ko pagka salay mafana kumini saw sa Ikaw pulong ikakak, tidak hitam tahu cima-cimaan. Nanay, kuni kita bilog tapang, pakidan kita, panak kita, miliar kita ayat tapang, maurip kita. 这强调一次，当我们在这边经过的时候，我们真的可以享受神的光。Saat saya minum kita tapang, malakir meminta. Kalau kiukai kita kalau rumah kita usahakan kita hari malakir depan， 就是帮助我们，我们常常宣告，因为神的光照我们，黑暗就要过去，他们里面充满神的光，我们才会在这个世界不被这个世界的神所吸引去。 是今早上跟我们分享。我们来唱那个刚才那个梅花长老他们第一组带领的第二首诗歌，好不好？我可以请第一组的敬拜的同工带领我们一起来唱这首诗歌。 Amen.
Ituloy kita. Onte na onte tapang mo tapang. Sinatagaw man niyang itini karya na nai. Umamikan siya at kami oma. Tunalipay man to na rin. Kung pinipot umisot tiren ng sarikaka. Sa nga ay ko uri patsam niyang tiren niyang pinikayaw sa saloma. Sa inahay ko sa opo niyang tini ang niya nalipay taong itini kayaw sa saloma. Wamao ni aray kami to chen miso. Sana wamao kan tira sa ni oni niyang hawmay inan sa kadirno miso itini pati ni ka hawmay na kay para miso. Tinika awi kumaan. Hangga ay ko pilayang dunia to miso sa wamao. Nawani ang sugat kurat ko sa dunia. Saya ketutupkan ini keawatan miso sama mau sinanaway kami. Ano maski ito ng miso at sa umai, kutilan dunia, kufalotsok sa ito na sinanot harap may ila, tukong na, ay na falotsok ng kita sa umay. San sa umaaw, alat sa ito na falotsahan sa dunia, awa, ima, mikan siya kami, mutata, sa miso pagkalitili, sa umay. Usa ka nga ay maurip kate no ma tiren nunya pinya ka sa uma aray sa kami sa mama uking to sa ka tu king sa king asal kulah aking awa mai at maya to miso sisi ni sa kulah sana tuli ka to awa mai makanyahan makapini tak tama na lang gusto ay Yesus Kristo sa tulong. Amen. Kulit kan sepamak lapio pakyalan ta ma paraken na dahan. Nai aya
Pupulong kami layap sa palaban ng tapang. Nanay manari ay ray tamalang ko sa palaban. Tapang bila si Yes Kristo. Ano sa ay kafalit ang mula ang kawat ng kagarayan. At ang kapot ufang sa ating limatin na sa kaya sa Yes away katulas. Amen. Amen.